Poštovane dame i gospodo, dobrodošli na promociju romana Novobosanskog kraljevstva uzbudljivog i vizionarskog tijela, koje nas vodi ne tako daleku budućnost, 2049. Na tlu naše voljene Bosne i Hercegovine. Ova knjiga nas suočava s pitanjima koja se tiču naše sadašnjosti, budućnosti, pa čak i same suštine ljudskog postojanja. Autor kroz svoje pero kreira distopijski svijet koji je istovremeno zastrašujuće blizak i potpuno odmijelan. Radnja romana odvija se u Bosni i Hercegovini, zemlji koja je u priči opustošena siromaštvom, migracijama i nacionalizmom, te podijeljena u dva suprotstavljena društvena sloja. Crvene zone, koje nastanjuju građani drugog i trećeg svijeta, i fiktivnu parlamentarnu monarhiju, koje naseljavaju intelektualci i bogataši, simbolično nazvani građani Rusi. Ova podjela, iako fiktivna, odražava duboke društvene podjele i sukobe s kojima se i danas susrećemo. Naša Bosna i Hercegovina u romanu postaje poprište globalističkog projekta kodnog imena ROD, čiji je cilj stvaranje novog svjetskog poretka i preraspodjela moći među imperijalnim silama. Kroz ovu kompleksnu priču autor istražuje mnoge aspekte ljudske prirode, moći, slobode i identiteta. Likovi u romanu nisu samo ljudi, već koncepti, ideje, ideali i porodci. Prikazani kroz metafizičke i literarne prizme. Glavni likovi, poput genijalnog Aleka Kurta i duhovno predane Aje Al-Nasr, nose sa sobom simboliku koja nas navodi na dublja promišljanja o individualizmu, autoritetu i kolektivizmu. U 12 poglavlja ovog romana autor nam donosi bogatu paletu ideja o slobodi, otporu, meritokratiji i nesavršenim društveno-političkim sistemima. Kroz intelektualne rasprave i suptilne ironične komentare, autor nam pokazuje koliko su važni pojedinac i zajednica, kao i koliko je krhka ravnoteža između individualnih prava i kolektivnih obaveza. Ono što ovaj roman čini izuzetnim jeste njegova sposobnost da se suprotstavi uvriježenim narativima i stereotipima. Autor ne izbjegava teške teme, već ih hrabro otvara i analizira, često suprotstavljajući svoje likove i ideje onome što se smatra opšte prihvaćenim mišljenjem. On nam kroz ovu priču nudi mogućnost da preispitamo vlastite stavove o društvu, kulturi i budućnosti naše zemlje. Promocija romana Novobosanskog kraljevstva nije samo prilika da se upoznamo s ovim književnim dijalogom, već i da otvorimo dijalog o temama koje su ključne za našu zajedničku budućnost. Ovo je knjiga koja provocira, izaziva i inspiriše, a mi smo ovdje da zajedno istražimo njene poruke i implikacije. Danas ćemo imati priliku čuti razmišljanja i kritičke osvrte uvaženih profesora Sanje Dukić, Nazima Ibrahimovića, kao i mišljenje samog autora Alije Mrkonjića. Njihovi uvidi pomoći će nam da bolje razumijemo slojeve značenja koje ovaj roman nosi, te da ga sagledamo iz različitih perspektiva.
Dragi gosti, uživajte u promociji romana Novobosanskog kraljica. Hvala vam što ste odvojili vrijeme, što ste došli na ovu promociju. Obično promocije nisu ovako posjećene, ali malo je tu i do ali. Znam da nije do biblioteke, ali to promijeniti. I prije nego što konkretno krenem pričati o ovom, ja sam rekla da ću u narednom periodu na svakoj promociji spominjati ovo što se dešava sa nacionalnom bibliotekom. Vi ste svi vjerovatno u to, pogotovo iz zadnjih par dana. Ovih knjiga neće biti, bar neće biti onako u planiranoj toj izdavačkoj djelatnosti, ukoliko ne bude institucije kao što je Nacionalna biblioteka Bosne i Hercegovine. Ljudi to ne doživljavaju tako baš ozbiljno. Misle tu samo tamo neki bibliotekari koji traže neke tamo plate, ne znaju šta se još tamo radi, ne znaju šta se radi ni ovdje. I možda je ovo dobro vrijeme i evo, promocija pada baš na dan kada izgleda tamo nešto odlučuju se da riješi. Možda je ovo dobro vrijeme da ponovno vratimo knjigu u biblioteku. Promocije knjiga su bile i o pićima i to je skroz u redu. Ali ljudi po knjige dolaze u biblioteku. Nema neke knjiga prodaju marketu. Ne smitam ni da ima preprodavaca knjiga. Među polovnim knjigama sam sama znala naš sjajni. Ali knjizi je mjesto u biblioteci i u ljudskim domovima. Drago mi je što na neki način simbolično upravo ova knjiga naučno-fantastična, distopijska, upravo se promoviše na ovakav dan i u ovo vrijeme. A u samoj knjizi morate prvo da vidimo kakav čitalac čita ovu knjigu. Neće svako isto doživjeti. Tamo nekakav, možda, da kažem, Amerikanac ili neko sa druge polovine, donje područje. Čitajući ovo kao zaista neku običnu distopiju, našu fantastiku, ali kad mi čitamo nešto što se u svakom segmentu dotiče naše istorije, naše svakodnevnice, onda nakon pročitane knjige koja lako i jednostavno se čita, drugo na moment da s jednim stranom gleda malo se uplaši. Šta je to fantastika? Fantastika su samo datumi koji smo isprebacili. Sve ovo ostalo je blisko. Kao neko ko je u ovom vremenskom rasponu i počeo da čita naučnu fantastiku, znači i odmah da kažem, bila sam, odrasla sam u dosije X. Sasvim mi je jasno da nakon nekog vremena ono što pročitate u ovoj knjizi, kad prođe vrijeme, vidite da više nije fantastika, da se ostvari. I to je moć fantastike. Čitali ste Jules Verna i klasike. Ono što je tad bilo nemoguće, vrlo brzo je postalo moguće. I zato ova knjiga strašna. Možda i neko može ovako. Čitljiva je, ide jednostavno, strane se same listaju, sve to odlično, ali nije ni tako jednostavno. Znači, Italija je jako puno tema u kojima mi kad slušamo što se dešava oko nas, kada pratimo vijesti, možda ne želimo da razmišljamo. Poslije nekih ovdje natuknica iz knjige, možda će malo lakše biti da se neke priče složi.
Dakle, sad kad ja uvodno se naravno naziv će pričati o istorijskom dijelu, ali ja govorim dakle samo iz pozicije jednog ljubitelja književnosti i profesorce književnosti. Knjigu treba čitati. Hoćete li biti hrabri kao ja pa to uzeti da čitate u vrijeme godišnjeg odmora? To je do vas. Ali u svakom slučaju, puno je više od onog što ovako istorica izgleda. Prije ove knjige sam pročitala jednu knjigu koja govori o putovanju svemir, spašavanju planete. Zaista je knjiga onako filantropska. I onda sam uzela nešto pri zemlji. Ta je bila, sve se svodi na to, da smo uvijek u opasnosti. Čitavo čovječanstvo je u opasnosti. Od nekih, kažem, i prirodnih sila, ali i od samih sebe. Moramo, ono čime ja možda hoću da zaključim u svoju priču, moramo razmišljati šta mi možemo učiniti. Da ovo djeco ostavimo svjetlu budućnost. I ne pričam o tom, ne pričam sad u nekom demagoškom smislu. Papirić koji se baci, a ne ubaci u kantu sa smećem. I jedan površan popis. Kad sam jednom bila neki stresova i sve tu i šestala sam pravi ništa. Jednostavno viđala ljudi koji prolazi pred mene. Stala sam u jednom momentu, pogledala u drvo i vidjela ptičice, čula ptičice. Odjednom sam shvatila da život postoji oko mene, iako ja imam neki svoj problem. Knjige, pošto je ova stvarna vraća na te neke postavke da razmislim. Ako to ima namjeru da postigneš, hvala ti uspjesi. A ja se zaista iskreno nadam da uskoro slijedi još nešto ovako interesantno. Hvala. Ova knjiga, kao što sami vidite, nije tako da 176 stranica. A ono što se u njoj nalazi, kad je pročitate, a nadam se da ćete svi pročitati, vidjet ćete na koliko načina ćete vi moći posmatrati i našu sadašnjost i ovu distopijsku budućnost. Sve u ovom romanu nije nemoguće. Mi neke stvari od njih već živimo. Visoke temperature, migracije, nacionalizam, pojavu nacizma, posebno u zapadnoj Evropi, na koju se autor obraća, gdje imamo rast svih desničarskih partija po Njemačkoj, Francuskoj, Danskoj, pa čak i Švedskoj i Finskoj. Osnovni problem su migranti, ljudi koji bježe iz svojih domovina zbog različitih razloga. Ima tu i kriminalaca, ima tu i ljudi koji hoće da spasuju porodice, ima tu ljudi koji hoće da zarade. Ali počinju da ih gledamo i mi ovdje. A i sad sam jedan takvi, kao neko koji je remetilački fakt. Naš autor je ovdje na ovih 176 stranica napravio jednu priču o kojoj se svi možemo samo zamisliti. Jedan od Kutiznih glavni autor je Tuzla, Alen Kurt, koji je izuzetno inteligentan, nadprosječno i koga guši ovaj prostor i u intelektualnom i u svakom drugom smislu. Završivši ovdje fakultet
fakultete, dobiva stipendije, završava 2 doktorata, postaje jedan od najcijenjenijih ljudi na planeti i jedna organizacija, mi bismo je rekli, to je priča o teoriji zavije, kad se zove Centrala, pokušava da uradi nešto što će broj ljudi na planeti svesti na jedan veoma mali. Pokušava da napravi jedno društvo koje pokušavaju svi od Platona preko utopista do danas da stvore društvo u kojem će biti vladati intelektualci, a svijet će, oni koji budu živjeli tu, živjet će životom koji će biti utopistički, dakle bez svađa, bez mržnji, bez bilo kakvih sukoba. Autor ovdje pokazuje svoje znanje iz istorije, psihologije, retorike. Centri koji se grade su u Bosni, nose imena Svarog, Kors, Perun, imena staroslavenskih bogova. Društvo u kojem treba tu da vlada su građani prvog reda, građani drugog, trećeg reda. To je neki kastinski sistem koji je karakterističan recimo za Indiju. Uvodi jednu nadnacionalnu organizaciju koja sve to finansira. Pod imenom Centrala. Da se stvore prostore u kojima će ljudi moći da žive bez sukoba. I interesantno, u tim centrima među malobrojnim Bosancima uglavnom su migranti. Nigerijci, Arapi, Kinezi i ostali. Alain Kurt pokušava i smatra da je namjera te centrale ispravna. Međutim, na samom početku, a kroz roman, na kraju ćemo vidjeti, na samom početku shvata, kad dolaze da ga kao isplati, da je u stvari poslužio samo za priču o tome kako da prežive bogataši. Jer na kraju ti centri treba da budu uništeni. Svi oni koji žive u tim centrima, migranti treba da budu uništeni. Na što on ne pristaje. Međutim, ovdje imamo i priču o ovom zagrijavanju, koje čak ni one klime i ostalo ne mogu da prevaziđu. Temperature razlike su preko 40 stepeni između dana i noći. U stvari, ako nastavi ovako, tu ćemo priču i vidjeti svojim, ako doživimo naravno. Radnja se dešava u toku 25 godina. Početna godina je 2024. a ona godina u kojoj se sve završava je 2049. Ja sam otkrio samo mali dio fabule, ostatak je moja preporuka da sami vidite kakav je završetak knjige, a da vam kažem, kad sam ja pročitao, da sam bio oduševljen. Prvo zbog toga što je ovakva vrsta literature kod nas, a govorim, sad sve kad puno stvarno čitam, posebno u Bosni i Hercegovini, ali i na Balkanu, jednostavno je nema. Ovo je roman koji da je izašao u Sjedinjenim Američkim Državama i u Engleskoj već doživio nekoliko izdanja. I naš autor se možda i obogatio. Ko kaže da neće? Govorim sa aspekta Boga u Bosni i Hercegovini. Ovo što je on radio. Evo, govorim sa aspekta, on je ovo i napisao. I obradio i grafičku i tehničku obradu, i grašo recenzente, i platio na CIP u Sarajevu od ove biblioteke koja sad više ne može doći. Ona je radi, drugi objaviti knjigu Bosni i Hercegovini. Udžbenik se ne može objaviti. Za sad trenutno, da. Govorimo o trenutno, ali nismo trebali dozvoliti, posebno naš političar da se ovo desi trenutno. Samo ti pokazuju da smo neozbiljna država i neozbiljna društva. Ali kao što je u knjizi,
pokazuje se da Ja, postoji neki uvijek postoji nakane i tu postoji druga. Ne bih dalje govorio, samo da kažem da autor stvarno je veliki erudita, dobar poznavalac istorije, dobar poznavalac psihologije i moja preporuka, pročitajte ovu knjigu. Nadam se, a mislim da hoćete biti poduševljeni kao sam ja završio. I poduševljeni šutim. Hvala. Ja bih nešto dodala prije nego što se autor obrati. Prije nekoliko godina, tamo negdje prije COVID-a, došao mi u Mečki kutak jedan momak koji izgleda kao da 24 sata provodi pred videćicom. Pokazao mi svoj zbor i neko sve i rekao da piše mnoštvo fantastične romane. A inače je dobar. Pitao može upoznati promoviši tu knjigu, taj jedan svoj roman i ja sam uzela i pročitala. Romane piše originalno na engleskom jeziku, jer jednostavno želi da ide na svjetsko tržište. Znači, to je drugi autor koji piše tako nešto iz naših prostora, ali on piše na engleskom jeziku i njegove likovi uključene ne dolaze iz naših krajeva. Potpuno je neodređeno, imena, mjesta, sve je potpuno izmišljeno. Iz tog razloga ja opet Alinu knjigu stavljam ispred njegovi, a ovaj momak na vremena će još da napreduje. Hvala puno, evo, nema šta da kažem, divljen sam, najprije ću reći, zahvalit ću se mojim divnim promotorima na ovakvim riječima, glavim sam time moju porodicu koja mi je bila velika podrška prilikom i pisanja ovog romana i njegovog izdavanja i sve, jer danas mnogo je teško izdati knjigu, vjerujte, mnogo je teže izdati knjigu nego je napisati. Bar iz mog iskustva. Također veliko hvala gospodinu Zikrijaku i njegovoj čerki Delili, mojoj radnoj kolegici i njihovoj preduzeću Pinko, koji su mi izašli u susret i uradili mi ovu knjigu jako kvalitetno, sa malim tiražem, jer ovu knjigu sam isključivo ja finansirao bez ikakvih donacija. Kada sam je napisao, rekao sam ona mora izaći, mora biti izdata. Osjetio sam da tu ima nešto što treba da ugleda svjetlost dana i moje iskustvo mi govori da ništa ne treba dugo čekati. Slično iskustvo sam imao kad sam davao prvu knjigu Veteranu prilike je nastalo na sličan način. Kompleksne administrativne procedure natjerale su me da bukvalno sam izdam prvu seriju od 50 komada, onda je to krenulo nekim dobrim tokom, našao sam sponzore i tako dalje i mogu vam reći da je situacija nije mnogo komplikovana u pitanju. Strašno je to zato što upravo čitanje, znači znanje ukupno, je ono zbog čega naše društvo nazaduje, mi smo jako pametni ljudi, ali treba da čitamo generalno više jer to će nam pomoći da pobjedimo svaku vrstu direktnog ili indirektnog neprijatelja koji nam prijeti. Evo, mi možemo sada da vidimo i ove svjetske sukobe koji se dešavaju, znači Izrael ne vlada svijetom zato što je najmoćnija sila, nego zato što su najobrazovaniji ljudi na svijetu, znaju kako izmanipulirati ljudima, on nažalost svoju inteligenciju, svoju nauku koriste u neke negativne smjere. No, što se tiče ovog romana Novo Bosansko kraljevstvo, dosta su vam autori rekli o njemu, ali evo ja ću vam sad reći malo kako ja to vidim svoje perspektive. Tu je jedna ideja koja se malo pomalo razvijela, nije ona nastala preko noći, napisana u relativno kratkom vremenskom roku, zato što je cjelokupan koncept već bio u glavi, sazrio, bio je pripremljen. Isto tako, kada je ta priča nastala, bila je u jednom neodređenom konceptu. Pazite, ove teme koji se nalazi u ovom romanu jesu karakteristične za Bosnu i Hercegovinu, ali karakteristične su i za cijeli svijet.
svaka zemlja, koliko god izgledala snažna, koliko god mislili da su vele sila, sa njima upravljaju elitističke grupe. To nije teorija zavjere, to nisu oni masoni, kako opisuje se možda knjigama Dan Browna, ali definitivno to su bogati ljudi koji mogu da obaraju valute, koji mogu da zaprašu ratove, da ostvare neki cilj, instaliraju neku svoju bazu i tako dalje. Ovi ljudi koji pripadaju organizaciji centrale, oni pokušavaju da urade nešto što ovi dosadašnji zlotvori na svijetu nisu uspjeli, a to je da naprave novi svjetski poredak gdje će sve zemlje u stvari biti tržište, njihove velike planove i gdje će se sve milijarde, znači i trilijuni saliti, znači u njihove kase. Specifično je to što Alan Kurt, poznati doktor nauka, sa 27 godina doktorirao državnu bezbjednost, radio brojne projekte za američku vladu, također radio u Norveškoj doktorsku disertaciju iz oblasti socijalne psihologije. Preko preporuka koje američka vlada dala da osuditi brojne terorističke napade, centrale saznaju za njega, za njegove talente i odlučuje da ga iskoriste za realizaciju projekta Blueprint, kao što smo već čuli od naših promotora, koji će trajati 25 godina. Nakon 25 godina on treba da se ugasi, on je samo stvari važan za novi svjetski poredak. To je generalno tema romana, ja vam neću ulaziti dalje, ovih još nisam ni načeo tu fabulu, znači ono što ćete moći pročitati. Ovdje ovaj roman je sve i historijski i ne znam, obuhvata brojne druge teme, a on je prvenstveno psihološki. To je povezano sa mojom naravno branšom, jer ja sam po struci psiholog, pedagog. I glavna tema, neki su me ljudi pitali kad sam pisao ovaj roman, hoće li imati kakve veze sa veteranom. Neki od vas su pročitali moj roman Prvenac veteran. Ja kažem da je jedina veza tu što u jednom i u drugom romanu likovi su ne junaci, nego antijunaci. I pitanje je znači borba sa samim sobom. Kako donijeti neke teške odluke, kako se oduprijeti u zemaljskom svijetu, pogled i cijelom tom pristupu ne može zadesiti jednog pojedinca kada se nađe u različitim slučajima. Kao što se našao Alan Kurt kada je dobio na ruke iznos koji je malo tu u svijetu vidio, a kamoli da ga je dobio i tako dalje. I on dolazi u iskušenje, znači da ljudi koji zavolio toliko tih 25 godina, na kraju da ih se odrekne i da pusti da budu uništeni, jer ti su ljudi svjedoci nečega za što ostatak svijeta ne treba da zna. Ja ovdje prenosim i jedan svoj stav prema životu, a to je da tvoje radne kolege, bilo kakve kolege, ljudi s kojim nešto u životu radiš poslovno, ne mogu biti samo puki tvoji saradnici, prema njima se mora razviti neka emocija. Ja se divim ljudima koji mogu negdje raditi s 15 godina, reći tu sam bio poslovni odnos, ti svojim putem, ja idem svojim. Ovdje govori upravo to kako je krenulo od poslovnog odnosa, a onda na kraju kroz brojne situacije on je zavolio te ljude i u trenutku, znači, iako je tema se prožima kroz 25 godina, glavni koncept romana dešava se u posljednjih 7 dana prije apokalipse. Kao spas vrata Aleku pokuca Aya Al-Nasr, naturalizovana Sirijka, koja je druga generacija, znači, rođena u Bosni, roditelji su migranti koji su doselili, kao mala je ostala bez roditelja, napadnuta od strane divlji bande koji pljačkaju, uzimaju resurse, preživljavaju od toga, da bi bježeći od njih naletila na utopističku zemlju, koja se zove Novo Bosansko kraljevstvo, Jaliki Pima. Pima je u svoj dom, koji je svijetla tačka u razrušenom društvu podjelama, međutim, na kraju ona postaje ono što on od početka nije imao, to je njegova savjest. Ja zametam dosta ovdje teme o, znate, kako moć utječe na nas, da li nas moć mijenja.
mi ne možemo to znati dok ne dobijemo pomoću. Alek je bio mladić, porodičan čovjek, ambiciozan čovjek koji želi da zaradi ono što je postao nakon 25 godina i ono od čega mi treba da se pazimo, da se čuvamo, jer mi to svi možemo postati, a nikada ne znamo kakvo iskušenje možemo upasti sa vremenom i kako nam se određene stvari mogu prikazati iz određene perspektive. Vidjet ćete, evo, autori su rekli, evo, ovu ljetu iznenadilo ovaj roman, 90% u romane je nastalo mnogo prije, tačnije prije 2 godine. Bilo je još nešto malo snijega, govori se o klimatskim promjenama, naslučuju se već sukobi između svjetskih sila, to isto tako napisano prije ovoga što će doći do sukoba u Ukrajini, sukoba u Palestini, Izraelu i tako dalje, tako da je roman na neki način vizionarski, što opet kaže, nije loše jer nije pisan po standardnim šablonima, nego jednostavno bude neke moje mašte, ali kao i kod onih čuvenih nadrealista koji svi volimo, vjerovatno je tu prostor nekoj mali iluzija, sada je tu sjeme proklija u ovo što vidimo, a to je ono što uslišam se da preraste u treći svjetski rat. Vidjet ćete poseban osvrt je na Bosni i Hercegovini, kako ja zamišljam Bosnu i Hercegovini 1949. godine, ukoliko se mi ne promijenimo kao narod, sad ću reći u ovdje ne pojedinci, ja ih ne kažem političari, vlada, centri moći, pazite, to smo mi. Svako od nas sutra može postati određeni centar moći, može dobiti vlast druge, znači mi moramo da razmišljamo o svojoj savjesti, o svojim postupcima. To je jako zanimljiv opis, u što će se pretvoriti u ured visokog predstavnika, koji je alat, koji je instaliran u naše društvo, ja ga bar tako doživljavam, preko kojeg će se pokušati neke stvari uraditi na mnogo lakši način. A sad ću vam reći zašto sam to pisao na taj način. Ako se vratimo u godine kada sam ja bio dijete, 80. čuveni roditelji Platevo Postanje, bili su ravni filmovi, bili su jedan raz koka, pola žvake, bendovi. Cijeli svijet uvolio Ameriku. Kada se svijet osvijestio, kada je Amerika počela direktno da napada neke zemlje. Znači onda su oni lijepo čekali, oni su naši neprijatelji. Znači kakav Rambo, kakav Djedobraz, oni ubijaju nas i našu djecu. Neprijatelj koji ja predstavljam, koji dolazi, Bezalel Šizer, znači migrant iz Brooklyn, jevrijskog porijekla, najopasnija osoba na svijetu, koja je komparacija sa samim džabom, vidjet ćete dogovoru Aleka i Bezalel je u stvari asocijacija na Faustovu prodaju duši. Džavolu, znači ubijete u ovoj drami, govori nam da sve dok nas ljudi napadaju, mi znamo ko je naš neprijatelj. Onog trenutka kad nam priđu na način koji nam on dolazi, onda treba da se čuva. Ima u slavskoj tradiciji, religiji se govori o državi koji će doći, koji će izgledati lijepo, a bit će najveća grada. U ovoj knjizi džaba ne dolazi sa rogovima, ne glavi, lijepom troznicom, ne dolazi lijepo. Plišanim bijelu skupim ljudima, bijelim lijedima, skupocenim papirima, a to nam kod nas može da se u trenutku ovdje jedan takav izazov i da ne pomakne po tim. Da ne bi dalje spojilo roman, kako to naša omladina kaže, ja vas pozivam da ovaj roman uzmete i pročitate. Roman nema u sebi istaknute recenzije, to ćete primijetiti. Roman će imati recenzije ako doživi svoje reizdanje. Tiskan samo 120 primjeraka, nadam se da će biti i potrebe i prilike da se uradi većem tiražu, a tada ću tražiti od više ljudi koji su pročitali ovaj roman iz različitih stanovišta da napišu određene recenzije. To za sad oni znaju samo
nekakvi promotori, a nakon što svi pročitate, bit će tu vjerovatno nekih diskusija, pričat ćemo o tome, razmišljat ćemo o tome i za razliku od veterane, gdje se priča na neki način završava, Novo Bosansko kraljevstvo otvara put za novu priču i za neki nastavak. Ne kažem da će biti, ali ovo je neiscrpna tema i sad neizvjesnicu. Toliko od mene, ja vam se zahvaljujem. Najprije što ste pomirili svoje vjerujem i obaveze, neki od vas i umorni ste od posla. Utorak je nezgodan dan za sve nas. Kad se promijeni termin, a promijenio se, nažalost, znate i sami šta se dogodilo. Vjera su 3 prosvetna radnika, s čime ja se osjećam u Sremskom Mostu sa tom tragedijom. Vidim sebe u toj situaciji, jer vjerujte, također ovdje se javlja jedna vrsta opasnosti koju mi ne možemo predvidjeti. To vam kaže, kad vam je neprijatelj direktno, onda znate, imate gard, imate ispred sebe rov, imate ispred sebe pušku, imate oprez. Djeca nisu naši neprijatelji, ali mi ne znamo šta se njima može pojaviti u glavi ako mi na vrijeme ne budemo u toj djeci razvili neke vrijednosti. Ako mi kažemo kakav nastav, ovo nije sad prosvetni rad, vjerujte, nije neka reklama. Kakav nastav to radi, samo 4 sata, nije nešto, mislim, on će te dati jedinicu. Ti zbog njega neće baš fakultet upisati. Ja ću njega riješiti ako to bude maltretirao. Da bude takvih priča, bit će puno sanskih postova, a mi ćemo imati godove obrazovanje ljudi, sa kojim će upravljati ovakve likovi, kakve sam ja predstavio u ovom romanu. Tako da evo vas sad ne kao autor romana, nego kao pedagog, prenosim tu poruku. Učite svoju djecu, ne da postoje autoritet, ona treba da strano poštuju, jer strano poštovanje je najbolji način poštovanja, nego taj stručni autoritet treba da se poštuje, a nastavnik je stručni autoritet. Jer s time bi zaključio, znači svoj neki govor da ne bi vidio dalje. Puno vam hvala, lijepo vidjeti ovoliko ljudi na promociji, ovo je veliki broj, to je znak da narod se sve više zanima za knjige i za čitanje. Ja kad sam studirao, sve su knjige bile stručne na hrvatskom i srpskom jeziku. I na sloveničkom. Vjerujte, kada mogu da čujete da koristim neku hrvatsku riječ ili možda srbijansku, to nije zato što sam na neki način neuk ili nešto, nego jednostavno veliki utjecaj literature. Svaka literatura utiče stručna naročito, ali ove stvari isto bilo kakva knjiga mijenja našu ličnost baza jedan pomak, jedan prijedlog, tako da. Eto, hvala. Rečenica koju sam se vraćala i cijelo vrijeme kad se počeo govoriti, moram je reći. Kad Alan kaže, vidite, znanje bez mudrosti je beskorisno, čak i opasno. Ona je u stvari puno toga rekla i o onom početku ponajviše znanja, obrazovanja, ali ako nema mudrosti, nosit ćemo se sa opasnim neprijateljima. Sad usimo se opasnim. Moja naših kako zvani intelektualaca kupla nikad diploma, a iza tih diploma nema nikakvog znanja. Kaže, najgori su oni sa diplomom s fakulteta bez srednje škole. Ali imamo i takvih, ja znam jednu 30. Koji znam da su završili osnovnu školu, nemaju srednju, imaju i magistarsku. Neki su poslanici u kantonu, znate. Da li neko htio nešto da kaže, pa da... Svakako ćemo se izgledati razmišljati. Hvala vam i od mene. I od mene i opet preporuka. Knjiga je Hvala.
Bila je jedna oznaka, ali sad smo
Jel to naziv? Nije počeo čas. I hoće li se? Da, možemo točno slikati. Ajde, zovemo na igru i malenu i mi. Da ide i malena. Da, Ajde. Tuca, ajmo šutka. Ajde, idem malo tuđe. znači, vam prvo drugačija knjiga. Jel ti Aj, tu. Znači, vidjet ćemo ovaj knjiga drugačija. Znači, kad te dođe, Ja sam malo veći, pa ću ja. Svi gledajte onaj krug. Super, malo. Hvala. Ništa, ja sam trebala susret s ministrima, nije bio susret s ministrima, planirao, ja imam, planirao, ja to nisam da ti kažem. Ja sam bio došao na kafu, samo On je rekao da nije. Rekao da nije, tako da sam ja. To sam ga mobitel da snima, prozor. Hvala.